Buenos días, chavales. Aquí empezamos. Después de un mes y medio parados, Pues ahí vamos a ir a una vueltina y vamos a empezar por esta tiradera aquí de Deva subiendo. Hoy vamos con Antonio, que no sé dónde me llevará. Pero dije, oye, estoy empezando un mes y medio, algo suave quiero. A ver qué me sorprende. Ahí al fondo está Antonio. Está probando su nueva Insta 360X. A los 360 grados. Está controlándolo todo. Poniéndola en situaciones diferentes. Veremos a ver qué vídeo guay prepara luego Antonio. Mira, ahí al fondo. Ahí viene Antoniete. Aquí bien, probando la cámara en otra parte. Hoy estoy en una forma experimental. Al principio me parece que no grabó Pepe. No. Y me cayó la cámara. Está frío. Pero bueno, cuando vas por la parte un poquitín del sol, subiendo, no se tiene tanto, pero me cae en la sombra. En la sombra es que cruje el frío, cruje. Sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Allá subidines, los costones que hicimos ahí. Aquí estamos. Pepito, ¿qué tal? Bien. Mira qué bonito. Estamos aquí en la fuente que vamos. Un agua natural, puro, 100%. Hola, mira cómo está la carretera aquí, chaval, helada, helado. Cuidado, que estáis helado abajo. Casi helado, sí.
Ahí, Asturines, qué guapina es. Aquí desde alto, Muñoz. Se ve todo Gijón. Todo, todo, todo. Aquí una subidina que no lo aparenta. Bueno, subidina allí todo, Vamos a ir unas rampas ahí de 20% a tope. Yo grabo demasiado, quiero grabar y grabar y grabar y luego llevo metido 3 horas borrando. Yo grabo vídeos cortinos, mira, ahora estoy grabando un trocín. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build-up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into. Que llegamos al Pico del Sol. Hoy fue una rutina que para estar 1 mes y medio de 10 subimos la hostia. 1 mes y medio sin andar, quiero decir. Venga, Bebito, ahí, dale ahí. We'll choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Muy bien. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Y ahora vamos a ver. Para finalizar la ruta hay que tomar una cervezuki. Tell me what's wrong and why you never
Bueno, después de la cervezuki, ahora ya tiramos ya para casina. Ya estuvo bien la rutina de hoy, muy guapa y sabrosona. Para ir casina, la senda, la Camocha. No sé aquí como hay charcos y se lleven días sin llover. Sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control. Ring ring, ring ring. Gracias. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Bueno, y aquí en este punto yo me despedí de Antonio. Él aquí ahora tira para su casa y yo corría, subir la corría, pericones y para casa. Y ahí finaliza la ruta. Una ruta que estuvo muy guapita, sí señor. Bueno, y aquí damos punto final con la rutina. Una rutina que estuvo muy guapa. Oye, fueron 50 kilómetros, más de 1200 de desnivel, después de mes y medio, pero bueno, aquí estoy, vivo y tal. Y esperamos que este 2025 no paremos de dar pedales. Bueno chicos, aquí me despido. Y ya os digo, si queréis ver más canales como este, suscribiros al canal de Pepe Gijón. ¡Hasta la próxima!